Solo to ebulo. Mene to yote. Mgbe kpamoji. Yeho adromo na. Oyo jogba. Mi ara na akle. Ke onu okejo ogane. Me sanfo mgbe no kuku. Na mecho antina eke. Shigbe edenche ara na akle. Ko chemi antina mahele no. No chemi ara na akle le hun. Le mahele no. Mi unyu modromo na. Iyo jogba. Keji obo mitue. Be kole. Male konkron ni nkane inwoprama no. Obo ekotue. Kena kaine. Oira don baba o kemitue bo. Male konkron no ni nkane. No ni male konkron ni Ghana Bible kuwe. Kedumo wojami. Afi akpe enyo kekpa. Ni mbomode ni makanele. Boni ang male pepepe. Eja ake. Me ni chong male konkron shishi keje blofo minke bagamiye. Ame yu blofo e ojogba. Na ame yu ogan le hun kron. Ni amete me sampo e. Osofo eji ame. Ni male konkron jino ni ame kechuoni. No ewo ye kane mo miye. Ebele ni machake noko. Nke noko afatahi. Alo maje noko keje ni maami. Male konkron eji wolokpo ni dajugba. No ewo obio heake. Meniba ni nko ekane mone mfonno. Nibi enyo jino ni womieka ni nkechuni ne. Kenkle insusu akeshi. Me baba oye ni amenu oblofo embon. Shi ameba asmo hu na amenu male konkron ya medenja amejaku yuemo me ni jigan yuemo. No okeji moko ekane na ekane lo jugba ameba asmo na amebutue. No ni ji enyo ake me ni chon male konkron shishike bagamie gan kron amengmahiwo. Nsusu akeshi mo fe mo ni ntao ni egan yuemo eshishinumo ke mami ache ke kande male konkron ye gami alo ebutue ye gami iba walewa. Ke obo male konkron tue ke ha gan yuemo minjile ke fi ebobo ne achon yuemo ashishi ke je blofo emi. Be kuko se obana ke o wie gan o ke blofo futu mi chon alo o ke blofo futu mi nkra. Ake no kwemo no oba ake osofo ejo abifa no ha Yehowa ni no se isolile. Shije father dedicate baby ni later e baptize le. Male konkron no ni yo dani afi akpe nyoke ekpa no neba. No e ashla yuemu aite na afloflo ameshishi. No ewo ekane mo ya fi omle ofio keji bona ashla ite ole bona esa na egbe. Afi akpe nyoke ekpa no. Sa ashla kwa me ite. No anukwale ha ekane mo ya wafio ija ke kome oba kane keshete. Dano oba na ka odabi no ni he na yuo je na kensa ni machele. No ketruka achebo aka obakane. Okwe na hie ona ba treshi na ba bia ke monika ni oni gafo mo bi jilelo. Efi omi ake achake gang ma hie bona fe ni ikasemo afe mleo aha game ke gbo ni asumo ni amekase gan. Shiye na kan fe mo mie eke na agbako kro eba hawo. Ke hie achake ni fe mo na hie eko kona sha yuemo aite ni aflo ameshishi. Koni mo ya gan yuemo kane mo chomo achon kenkle boni yite nshamo keshishi flomo eko fe ko gbo ha. Kani kane lo nale noe agbene hefe he ne kena kan yite nshamo alo shishi flomo ba peye eba nye chele kejale. No ewo be nye ke kane male kron. Machala ke be afi kenyo yeten oko. Be kome mato yake makane shekule na kengbile ngbe ewo. Ke oke na kengbe kane ni kane mo engo yetwe. Yalai ke wekuni bi kome hu ba flo ni kane mo mi ni noha ekane mo se ya glashi. Ekane mo se esana chuhe ni na ke wo plamano. Mbinu nji moni yo ne keni fe mo na hinga ke chosemo.
Wofen wale oblahi asane. Ameshita mokedeka na mo faachon. Fen se ibomoden na enadeka ha neka ni chumone. Eto fen na pepepe bonida hogba wolo ekoba ajikpo. Na agbe wolo niji Yohane poje mo wolo hogba ni hone. Niji otukwaja gbe niji nyume enyo ke paanyo. Afi akpe enyo ke nyume enyo ke eju eno ejikpo. Madama wo okpleje nshi ke ha wala ke he wale ni ihami ni nyenu chumone nchu. Shida hu ya ha owula akofi osowa ni ijajebo ni acho wie mo ekome ye ikani momi. Kato mo ekome ye ikani momi loloe. No emi isa no sha. Shida hu ya ha mbinu ni ofoli ni etupenfu echole Xavier alo 7 ke ha yeli ke boamo ni ikehami ni nyomowo kokra ba mi. Iradon. Kejekeya ne ke wokpe bie be oba gbasane. Be kome oba wie male konkron mi woji ahe. Be kome hue oba wie ganwie mo ni yok male konkron mi. Ihe gan woji hu ni wochemeni echon wo hie kete engla eshueshin ekome. Koni kefe makane ekome ma wo pramano. Jene mase keji obomitwe ni gawoji impoten kome ye. Ni obasmo ni makane ka ohan le mata eko koni makane ma wo pramano. No ebi kono ko sen abenkemi no bangmo gbe ye bie. Koni mlehu owoso bona fe nike no ko he ba iba heleboshi eke oba eke wofen wotashi wo gbasande twa o manyaba.